adik asapunike aduh pare-parekan iki Sang Prabu nemangkin minakadi ide anak lisirnya wis sahe alus banget pisan Bapak sakit kini nyentuh ada nyen buku pitakon ideone andi busan nakon angwit bapune andi dari bapu lakar mausang bapu singyo adolen wah mawit saking jaga mawit bapu sama Semandeni dewu tetatas namang bapu ini nanyan singjo adolen tua semeton itu yang ini junjungan ini Ramano pati takon kening semeton bakul jan bakul lakar orang kening diru semeton bakul itu sinjo adolen dua mau para yen jaron Bapuni tekening anake buku diupet peladeni tepani jani kidimu jak mebejang ase ledang tu ini ani buatan bapu tekening dewu sumang deni dewu ledang tu kejeroan nikahin rengi doang naki aku pangside nyen ke jabayan